kwiphephandaba likaZulu kunkundla kaZulu. Namhlanje siliphathele uhlelo inhlupho zalamuhla. Siliphathele uThwasa loDumo, umusa wenkosi Vundla, ukubana ancedise abalandeli bethu ngenhlupho abakizo. Izolo lingakhumbula sike safaka umlayezo njengaMthunywa, sicela abantu ukubana bafake inhlupho zabo kuphepha kunombolo ezithene bese siphose lapho. Siyakwamukela Thwasa loDumo kunkundla kaMthunywa. Ngiqale ngelela abalandeli abalandela iphepha lethu likaMthunywa kuzo zonke indawo. Bese ngibingelela nje nawo bonke abantu emphathelane lawo namhlanje abakamthunywa ngibonga kakhulu ithuba abathi namhlanje sikhulume nabantu abalenhlupho ezihlukeneyo. Silapha sikhangela abantu abanezinkinga. Yes. Kwesingakho kunomunye umuntu ozenza ngathi unenkinga enganankinga. So lapha sifuna abantu abalenhlupho. Yes. Yikho ka. Bakhona abasithumezele imlayezo yabo yenhlupho ababhekane lazo. Lapha ngizabe ngitshengisa uThwasa loDumo, imifanekiso yabanye balabo, and then sibe sesibala inhlupho ababhekane lazo. Oqala esilaye nguLoveness Sibanda, uthi yena ulenkinga yokuzondwa ngabantu kungelasizathu. Njalo umsebenzi kayitholi, ucela ukusizwa. uLoveness nguyelo. Alright. Ngesingami bengifuna ukuthi ngabe abantu abathumela ipicture legama. Then mina bese ngiprofita phezulu kwepicture yakhe legama lakhe. Ngimtshela ukuthi uhlupho lwakhe ngolwani. Yes, kodwa ngenxa yokuthi belethe umuntu kathumele inkinga yakhe emhlukumeza simsize, kodwa mina ngesingami yabe ngifuna ukuthi umuntu athumele ipicture legama. Okay. Angantshela inkinga yakhe. Ngoba ngantshela inkinga kwesinsikhathi yabe senilahla. Ukuze phela ubonakala ukuthi umprofiti kufanele ube ngodazulela inkinga yomuntu. Ukuze umuntu abe short ngempela ya prophet. Ngoba ngantshela kwesinsikhathi yabe songathi senithathela phezulu. Kodwa anyway into enzayenza ube mhlawumbe sisiya phambili siqhubeka ngohlelo sizaphomba ukutshengisa imfanekiso legama lakhe. Yes. Right, into yokuqala ufanele ancediswe ngayo sithemba negama lakhe la. Loveness. uLoveness into kufanele ancediswe ngayo kwakuqala. uMthunywa into omele incedise ngayo uMthunywa kwakuqala mangihamba landela ngenkinga yakho ichoyo. Kufanele umuntu lo ngokwakhe agezwe. Mayigezwa isizathu sokuthi agezwe kunabantu bakibo abashona abamdingayo kufanele ukuthi ngabe thoyele ngesisinto somdeni wakibo ukuze ukuzondwa lokho ungamlandeli. uMthunywa malokho esikhamba siqhubeka kunomuntu owadlula emhlabeni omdingayo ofanele ayifike libeni lakhe ancenge kuye ngoba umuntu lo wafe engacelisanga ngaye. So kufanele nahambe kibe emdenini wakibo kama wakhe ayifika kibo kama wakhe so lo umuntu omchoyo isihlobo sikanina yazisa ayilungisisa lokho okomdeni wakibo kanina engakulungisisa leyo into oyibonayo izoba ngcono. Njalo kathi sikhamba simlandelela uLoveness unesifo olaso esiphila phezulu kwakhe kodwa isifo lesiyaphuma njengemvukuzane ebeleni. So kufanele ancediswe futhi leso sifo kunomuntu amcuphayo unyawo kodwa umuntu lo amsebenzisela inhlaba inyawo lwakhe uthengisela unyawo lwakhe uhamba waluyenza ngendlela ebuhlungu. So ngokuya kwesikhathi umuntu uzakhula isimo sebele even namanje malokho sikhuluma la ubethu khona kule live ngiyawuthi mina kakhuluma athi uthi kuyina kuzwebeleni lakhe obeleka namanje make ngikhuluma la lesikhathi lokusiyahlaba kunento efuna ukuphuma njengemvukuzane. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Siqhubeka ekucineni kwehlelo lwethu uThwasa uzanika abalandeli inombolo zakhe zocingo lapha abazamlandela khona besiyancediswa ngokupheleleyo kulezo nhlupho uThwasa zibonisiwe. Nangomunye lapha umlandeli uthi yena nguNdumiso Khumalo. Okay. Wona bosuthe ngcono nje lamagama. Right. uNdumiso into yokuqala kukhona umuntu wesifazana oyiphilisana naye. Owahamba sengathi lo muntu uyamgangela ngoba khona ingxabano phakathi kwabo bobabili. Ithi inkulumo masikhamba silandele into emuva yakudala. Ithi inkulumo nxa sikhamba silandele umuntu wasangihambele ebantwini uNdumiso unesichitha. Esikhamba simchithela yonke into ethi ayiqala manje uyaqala lokho into zakhe zonke ziyachitheka manje uyaqala lokho into zakhe zonke ziyachitheka. Kufanele ayilungisisa ubudlelwane lo muntu wesifazana engibubona emuva hamba phazamisa impilo yakhe. Malokho esihamba salandelela la kathi esikukhona umuntu ongumama engibamba phezulu kwandumiso lomntwana engizwa futhi uzaba le same problem futhi naleyo lo muntu lo wacela enkangala uNdumiso yena wakhe vele senesiphoso ukuthi umuntu wesifazana engaxabana laye kuba khona umuntu wesifazana ogijima amgangeni
uthi uma masihamba silandela kula mimoya yakibo lapha lo muntu akula mimoya yakibo kanina kula moya yakibo kayisi inkinga ekundumiso ngokwakhe uqobo uthi uma yasimtshela ukuthi waganyelwa umuntu wayiphilisana naye. Okay. Lo muntu maybe ungasichazela ukuthi kwakuyiwuphi omnyaka maybe ukuze simncedise. Aphangise ukukhumbula. Yes, wano undumiso umuntu lo babephilisana bonke behlala bonke angikwazi ukuchazela umnyaka futhi angikwazi ukubeka kakhulu umuntu esithombeni kodwa ngayibeka ngalendlela umuntu uzisisa kahle. Sibalekela ukuthi engxabano yabe ingagcini siba nkulu kodwa nje akula minyaka engadlula 5 lento yenzakele. Ngiyabuzwa siqhubekele phambili sibone njalo omunye umlayezo lo ke nguUMthunywa. Okay. Yeah. Alright. Into yokuqala phezulu kwa Yvonne mina aqala susela umoya wesidina. Unesidina yena ngokwakhe isidina leso nxa esiye ebantwini bamtshela abathi unedlozi akuladlozi. Unesidina, isidina esikuye kufanele sisuswe ukuze akwazi ukuphila. Into yokuqala ngesidina lesi sizabe iyahambela imali kakhulu kuma relationship. Into izabe senzeka ukuthi uzabe ephilisana nomuntu uhamba kahle, ephilisana nomuntu kodwa kuye kuphele because of unesidina yena ngokwakhe. Namanje malokho esihamba salandela uthi umoya sibese singathi siyamkhuzela leso sidina masingasikhuza leso sidina ngizwini impilo yakhe siba right okwamanje malokho enzalandela phezulu kwakhe umuntu lo kufanele angichazele kakhulu ngento engizwa inganxanye yakhe sengathi umuntu ongagcine banjwa istroke manje ngazange wathandaza kunento ehleli phezulu kwakhe engahlambulukanga okufanele vele ngabe iyona ekhuzwayo ukuze akwazi ukusizwa phezulu kwempilo njalo nxa lokho esihamba silandela futhi ngempilo yakhe lo muntu kunesimo se-spiritual husband esilala naye esenza ukuthi inhlanhla yakhe sengathi ayisebenzi nyama yebo. Siyabonga othi sike sincedise omunye ofaka umlayezo but sizafaka nje kuqaliseni ukuthi sithole igama lakhe nje kuphela and then sibe sesebenzisa umfanekiso ngokufanayo. loThwasa loDumo igama lami nguZandile Hlabangana uphuma eZimbabwe. Lo uthi ke yena nguZandile Hlabangana. Okay. Right, uZandile masikamba silandela ngempilo yakhe. Into yokuqala ofanele ngincedise yena uthi uma ngichase ngithi uZandile ule inkinga esesiswini sakhe. Okufanele ngabe kuthiwa uyanathela angatholela izinto zokunatha isintu mangoyenza kahle uqala ukuclean into ephakathi kwesisu sakhe uthi uma sichase sithi kunedliso eliphila phezulu kwakhe lo muntu elenza ukuthi lelo dliso mathi efika noma efika emantwini bese ngathi umuntu lwana okuqhamuka inzondo ngisho nasemdenini bese ngathi umuntu ojikela la umdeni uthi uma malokho esihamba silandela kumele ancediswe ngaleso sidliso siqale sidilize singadilizwa leso sidliso ngizwile mina lo muntu ehamba yonke into siba kahle but mangihamba lokho ngisahlola uZandile unempi ozabhekana lapha but impilo emabhekana nayo ebhekana nomuntu osifazana kodwa kuba uyindoda uthi uma waqala kufanele asuswe alungisele lento ngoba izamfaka engozini enkulu kakhulu ngimbona mina mayiqala uzaqala ukhala ngesimo sekhanda lingapheli kanti kungena isiphoso sendoda okuhambe kwaqhamuka inzondo kwasukusiba khona umuntu osifazana semlisela indoda. Okay. Yes. Hayi kuyezwakala silokho siqhubekela phambili ngohlelo lwethu siloThwasa loDumo namhlanje esiza abalandeli bethu uMthunywa nangomunye nguBrenda Dube. Okay. Section 2. Section 40 section 2. Okay. Into kufanele ngincedise ngayo uBrenda. uBrenda mangihamba landela namanje phezulu empilo yakhe kunogogo okufanele ngabe uthanya mdingo wakibo kababa wakhe. Uthuma masikamba silandela uBrenda kufanele ngabe yathi simakhuluma naye umuntu osekwahlaliswa endumbeni. Masikhuluma ngendima sikhuluma emathema ekuthwaseni. Kunento ekagogo phezulu kwakhe. Manje le nto le izamvalela izinto eziningi kakhulu empilweni yakhe ngoba so kumele athwasiswe. uBrenda kufanele adinga abantu abasebenza ngokwesintu ayigibo bamncedise. uBrenda ulomoya kagogo ugogo lo ulolaka ophezulu kwakhe mayisiba lolaka kunjalo kuyafika isikhathi sokuthi la nxa iphilisana nomuntu azonje eqhanyule lolaka olubuhlungu kakhulu bese ngathi umuntu usuka ebemncane kuyena ngenxa kagogo lo ngoba kasamfuni ukuthi abe umuntu wesilisa empilweni yakhe futhi kasamfuni ugogo lo ukuthi athole imali wabugogo lo semfune ukuthwaseni kufanele alungisise le nto njalo futhi into le ngikhuluma nxa ngingayilandelela kahle uBrenda ngaqala ukuyizwa kumele ayincediswe namanje malokho esihamba salandela ngoBrenda uzabe le problem bathi ngama-piles kunento engaphakathi kuBrenda kufanele futhi nakhona uma kusenza engafika ebantwini ancediswe kakhulu ukuze akwazi ukusizakala phezulu kwempilo yakhe. Yes. Yezwakala siyaqhubeka futhi kuhlelo lwethu lenhlupho zalamuhla siloThwasa loDumo. Nangomunye usifakele isithandwa sakhe.
Okay. Laye kungani kumele sifake mbijana ukuthi sizwe ibizo lakhe. Hayi uMthunywa uMthunywa loDumo. Njani igama uKelvin Nyoni. Uthi igama lakhe nguKelvin Nyoni. Okay. Section. Okay, uKelvin Nyoni into kufanele uqala sincedise yona ngibone bosho. Bathe kuboshweni kwakhe ithi inkulumo ngichase ukuthi icala leli labe lenziwe ngabantu abesisondelane labeduze. Uthi uma lokho esilandelela ngibona mina vele ngokwakhe yena kunespirit esibo kibo esifuna ukuphilisa abantu ejele ofanele ngabeThwasa yalahliswa. Uthi umoya masihamba silandela uKelvin kodwa mayebotshwa yabe botshwe icala elibuhlungu kakhulu lokuthi bayenze into engalunganga kumuntu wesifazana kanti lento yabengayazi kodwa kuthina ngoba kunomoya vele omdinga kibe ejele ukuthi ngabe umuntu ongaphila phakathi kwejele. Manje siqhubeka futhi saphambi ngoKelvin sithi umoya simthandazele futhi ngempilo yakho kunezifo zamaxhegu. Masikhuluma izifo zamaxhegu sengumuntu lana osengathi umuntu ongahlala kancane ethola into ezinathwayo ezingathi ngamqinisela ixolo. Ithi inkulumo masihamba silandela kuyisenzo esiphezulu kwakwasenzwayo ufanele ngabe uyakhululwa kusona ngokuya kwesikhathi bese ngathi umuntu lana othi mayihlala nomuntu esifazana bese ngathi umuntu oshitsha futhi akhathale because kunesifo vele onaso yena ufanele ngabe kuyancediswa yenze into zokunatha. Yes, Maybe ungasincedisa. Yes. Uyaba profit abantu la bantu kumele benze. Right, Kumele benze. labana usisa oqala ngikhuluma into kufanele ayenze na ngithi lo wesibili futhi labo ngachasisa umuntu engakachasisa ukuthi kumele ayenze uKelvin. Yes, uKelvin kumele ahambe ebantwini bayimkhulula kubotshiyo angithi then empilweni yakhe kufanele uKelvin athole izinto zokuhlamba noma athole umuntu omsebenza ngesipostoli noma ngesiziyoni amkhulekisela amanzi azahlamba ngawo amalanga amathathu ukuze akwazi ukusinda kule nkinga engibambayo ejele. Okay. siloLizandlovu laye uthi udinga usizo lwakho. Alright. Alright. uLizandlovu into ngifuna uqala angichazele nakho kumele antshele ngoba ngiyabe kungumbuzo antshele ukuthi kuyini okuhamba emzimbeni. Kulezi zinto ezimhamba emzimbeni uLiza ezafika samyeqa wazeqa lapho ahlala khona kodwa ziyamhamba lezi zinto ziyaphila namanje emzimbeni wakhe futhi masentshele bese nje ethi ma elele ngo2 na ngo3 yina ayibonayo mayelele then ikosaqala khona le connection kaLiza sesisimthetho wayenzwani. Yes. So Liza hlala uxhumile ukuze ucineni kohlelo lethu. Uthole inamba zikaThwasa loDumo lapho zamthinta khona ukuze akusize kusiya phambili njengoba isitsho ukubana kukhona okumele umtshele khona. Silomgcini Khumalo laye udinga usizo. Okay. Alright. Then umgcini into kufanele ancediswe ngayo umgcina akala nkinga enkulu kakhulu inhlanhla phezulu kwempilo yakhe khona futhi inkulu futhi yamnandile but inkinga esube khona kulezi zinto umgcina azazi kumele azenze ahlale ezichiswa ezakubo. Umgcina kufanele andingele ilembe elimhlophe leliblue kule lembu ahlale eseke watshelwa futhi ngabaprofit lelimhlophe eliblue utshelwa yini kumele andingele lona ukuze impilo yakhe ihambe iqonde straight. Kulezi zinto zamaxesha akubo abafuna ukumvulela zona but ahlale ezingathi uyazibalekela. Yes. Ngithemba uyezwa umgcini lokho akuxwayiswayo ukuze athole usizo lwakhe. Siphila nzima. Legama lalo linzima. Siphila nzima. Alright. Usiphila nzima into yokuqala kumele ngiqale ngimsusa inhlanga ezintathu ezafakwa phezulu kwakhe. Inhlanga lezi mangihamba ngizilandela ziyaphila. Inhlanga lezi mangizilandelela zikhona simo sento ezingagcina sesingathi usiphila nzima uma ngagcina lengathi emndenini bamkhomba ngomunwe bathi umuntu wrong obaganga emdeni kade ayisuye wafaka inhlanga vele ezimbi. Inhlanga lezo zizamenza ukuthi angaphilisani kahle labantu besilisa. Mayiphila lo muntu esihlaka ukusihlala kusiba khona izinto ezabezivuka nsuku zonke emhlanga amalanga. So kufanele aqala susele inhlanga emzimbeni wakhe. Mangadinga singqame intsha udingele isawudo lamanje. Mangathela isawudo lamanje kuthi ingqamle ichiswe engachiswe ingqamle sethola umuntu ozahambisa kahle azivuze. Inhlanga lezo ngazivusa then bese zibulala ngesawudo lamanje. Inhlanga lezo zingaphi exactly? Zingemuva yakhe emgogodleni esenta umgogodla zintathu. Kuba lula uma ukuthi engathola umuntu mephunga baletswayi
xa ifuna ukuzizwa ukuthi sikhona lapho kumhlihlambe ijana lapho kuba khona engogodleni lapho phezulu kuzokwentamo amhlihle nje ngamhlihla ziyavuka uzazizwa zonke seziluma zonke. Okay, so that kumele kubulawe izona. All right, I think okwalamhlanje sokwanele. Abanye kuhlandla lesibili sizabe silayo uThwasa elincedisa lani kunhlupho zenu. Thwasa, maybe sungatshela abantu laba obothe uzabaphathisa ukuthi bengakuthola nje nini isikhathi bani. Okay. Uzibophele. Okay, ngiyazwana. Abantu mabefuna ukungithola ngiyatholakala khona but kunzima ukutholakala kwami. Yazi ukuzaba lula. Ngicabanga ukuthi ngabanikeza iFriday. iFriday ngizabanikeza u-8 ntambama. Bengathinta enambeni zami eze-network 0713 901 758 0713 901 758. Bengadinwa makusebenza besho ukuthi uThwasa loDumo ungasiprofita lapha sizazama ukuthi sicreate igroup yabo. Then batshele abantu bakwantu wena hambe yeza so neze so la wenze so then uncediseke so. Kodwa kubalula manje ukuthi umuntu ekobulawa uyakwazi uzombona. Echithi wamprofita kumthunywa. Mase eBotswana ngiyafika eBotswana ngena lenyanga. Uyashela ukuthi wamprofita kumthunywa. Mase eGoli futhi izoba eseGoli. Ashithi wamprofita kumthunywa. Kuba lula ukuthi ambone manje sendaweni. Yes. Ngoba usinsikhathi over the phone kunzima kakhulu ukuthi umuntu andone isuka ngebhizi. Kakhulu. Siyabonga kakhulu Musa wenkosi Vundla ngokuba lathi kuhlelo lwethu lwalamhlanje uMthunywa kunkundla kaZulu lapho besixoxa khona kakhulu ngenhlupho zalamuhla. Siyabonga ngokuba lathi ngiyathemba bonke abaprofitiweyo baphiwa imilayo ekuthile. Lizaxhumana laye uMusa wenkosi Vundla ngoLwesihlanu ngehola lika 8 ntambama. Igama nguNobuhle Mgwaqo. Size sihlangane njalo kuhlelo elilandelayo. Siyabonga. Siyabonga.